Rainbow Mizo Channel clear tu le ngai thatu jong jong te in jawa in chibai kan buk thau chewa voin hi kumsang ni somni pathum July ni somni le paruk ane nimin lama khan Mizoram state pumpuya Manipur state ta kan unau te thlawang hauna protest rally nei ania Manipur zofa te thlawang hauna kongzo nimina ramchung munrang ranga neina khan tholombom hun thau ania kan unau zofa te tranpuina tura tholom tlingkhom hi report kan don tan chuan hetiang hi ani Aizol city a chengnoi som singkhat sangriat ania Kolasip tauna chengnoi ni sing ni sanga zasum kolep matni ania champhai tauna chengnoi ni sing ni sang ni zariat som kolep panga lungleya chengnoi ni singkhat sanga zariat vairengtea chengnoi khat sangko za ania Khozola cheng singruk konpuya cheng sing thum sang thum somthum le panga bairabia cheng sing khat sangruk janni bairabi sauta cheng sang thum za longplaya cheng noi khat sang sari janni le somthum nalana cheng singa sangko jali somsari jokhothara cheng singli sangruk khozola cheng singruk serchipa cheng singko sangli jathum somnga saitula cheng noi khat tlabunga cheng singruk Kolkula cheng singhi sangsari jasari le panga phainoma cheng singhi saiphaya cheng singhi heng report kan dona tranga Manipur zo fate tranpuina tana khokhrang tranga tholom tlingkhom hi awain cheng noi somni pali singthum sangriat somsari le pasari ani heng kan soilante baka hian Mizoram chunga khotam taka protest hi nei ania Masre sum handon dan din mun hi report kan thailo ani nimina Mizoram chung mun tam taka Manipur violence protest nei ani lai khan rampon mun nia boruak lian tak main haoma Dipu Karbiang Long Assama AHPLC hanti All Hills People's Leaders Committee hanti banar noya Manipur state chunga buena kalmek nena injom meichia pani soisakle saruaka kong hanjo puichungchanga khan committee nei ania he committee hian arelangin dipua hian condemnation andem na thu aucho puin rally hanaya committee hian communal chief minister and Biren Singh chu ani na tranga in nukdok turin hanphuta hebaka hian central sarkar laka phut anai boka President Rula Manipur State hi da turin anphut bok ane tichuan zofa chipeng krang te in sui khomin dipua hian kongzo anita All Hills People's Leaders Committee thutluk na halosiam tongin han memorandum hi Nimin Khan India Prime Minister nenale Manipur Chief Minister nena hian anthon ngal ani Karbiang Long dipua hian boruak asosang hlea Mase buenale tharum thonai ro chu chuak omlo thunga helai mun aya boruak aso sangna jok mun khat awma chu lamka district a tipai muk sub division huam chung lungthilian village ani nimin July ni somni le panga kumsang ni somni pathuma khan hun kaltoa lungthulian village an fanu te tlei rol henge mazat meitei hoten han pong sol kha boruak so sang takin haronom tharlea Hei hian protest rally hanai hi boruak ati so sang talebok ani mei nilia Manipur state chung Kangpok Pi district chunga zofa kan unau mei chiate sarwaka kongzo ani chungchanga khan lungoi lo na lantira protest nei turin hanpung khoma mase hei hian ngong lian tak mai hanaita kumsang hile paruk January ni som paruk jana lungthuliana anfanute tleirolinga mazat meitei hoten hanpong sola annu le pamit muangai pong solin soi ania khami wang khan kumsang hi paruka khan buena lian tak anlo tok toa lungthulian village cheng mi pui jong chu protest a hian hantel kim dau veka Manipur police tale communal chief minister and Biren Singh anring zolawani ti anau pui boka hei baka hian central sarkarin harang thayang berle ama thayang berin mei nilia poi khoina in nam noi meitei hota chu manchuak vekin anchunga hremnana tak capital punishment pengai turin han phuta anbanarle anthujiak chirang tranga alandan chuan mei nilia kan unau zofa meichiate
saruaka kongzo puitu tahi in nam mai zongjong chu thitura an chung thurel an phutani kumsang hile paruk January nisom paruk kha han thirlet lokila lamka district chung lungthulian village Mizoram state nena in nai tak mai hi tuna chun greater Mizoram ani tin Mizoram area chunga an puang towa helai huna hian janrei to tak mai jandar somvela meitei helpol pakhat chu truck pakhat mangin hanron luta khochunga mun franga anin semdara lungthulian khochung mun tinmaya silai puakri hriat tur homji ngala bompo hemizan hian apuak hiala lungthulian khuwa micheng te hian an hlo wangle gi taka anuma wangin anin kongka puichu an kalhlom deuh veka mase meitei helpol te hian chui hon sakin in chung tam taka silai ne na rigrap chungin an lutta ani meitei helho te hian silai an me po deuh renga wangin tuma mani hinveng him tur point chachuak thei hanom talo ani tichuan in chunga om mipa han mu thayang ang tachu nuk chuakin kot thera kongdunga an bo khuptira nasatakin meitei helpol te hian kut an thaka an vonasa hle ani heti laya thilthen dan kanzo thren khatten an soidan chuan meitei hoten kut an thak zinga inven himna nei lo chunga meitei hote lo beilet tu mi pathan khatta chu hroi rangin natakin han soisa kumsang hi paruk January nisom le paruk jana khan liamna tak tak tur lungthulian khuwa hian mipa tam tak anum phata ani mipa afala an hroi rana kut an thak ta jinga hian tun thenga ru thalo wanga harsatna lanai chunjom ta jalpo engemozat anlom ani meitei helpol te hian lungthulian khuwa pastor le kokran hroi tu te po dimna anai chuanglowa an ngai sakjinga hian hantel vevek thowa in pathian korau ti tein hanau nomna mipa ho an vok pa hian silai an met puak deuh rangbok ani tichuan meitei helpol te hian hei chau hi andu tok talowa in chunga tleirol te te athen te chu no pangte te chau te hanlania chung te chu anon hroi fala kot thera te an pong suala anu le pa mulai ngai in chunga po pong sual ani boka then khat chu mun thim dewa te hroi rangin an pong sual ron bok ani kot thera mun walau tak taka te then khat te chu meitei helpol te hian pong sual ronin nasatakin han ngai sa kan main source bernilo kan thuzo then khat ten han soidan chuan khamitruma thil thlenga wang khan tun thleng hian ril rolama har satna nei anoma tin mipat mai chena konga har satna nei phata po engemo zat anum boka tichuan mei nilia meitei hoten saruaka kongzo puya kan unau zofa mei chia pani kot thera mual pho thak taka kongan zo puya answer te han khoi sakha lungthulian khuwa cheng ten han lo mu hian an thin urna chu achok thowa kumsang ni paruk January ni som paruk jan dar soma lungthulian khochunga an thil ton rap thak tak kha an hriat chua pha hei wang hian mipui ta thin rimna aso sangin nimina protest an nei borok po hot tak le trang tak ania eng tiangin nge borok hi akal zeldon chu hriat anilowa lungthulian khotlang mi puita chuan greater Mizoram chunga kan lut towa mei nilia kan unau kan farnu mei chia pani saruaka kongzo puitu te kha thitura anchung thurel turin kan phutani anti hetilai hian kangwai frontline le achevela in ka na achuka meitei hote rip taka handon thowangin meitei police te ral thuam chi rang handon keng boka heng mang hian kan unau zofa frontline om ta chu handon beya lamka eastern command atanga thu kan don tan chuan meitei hote hian an kem hi ron zau antuma kangwai frontline a hian anom na area chin zofa te chen na mun area chuni chelo ma sela in nai taka anoma hetianga in nai taka hanin nephi meitei ho te hian an tran mun ronson naya ronzau antuma wangin zofa te jinga sniper te chuan ral khata trangin an kapta heta hian meitei pakhat ka hlum ania ani hi driver ne soi ania mase eastern command atanga thu kandon dan chuan driver nilawin in kana huna ronkal pangai meitei arm group member ania mase driver ani le ni lo hi kanfin fialawani ati lamka frontliner in kana athenam hun hi kangwai frontline tin kan soimai thina kangwai le achevel mun rang ranga hian frontliner
kan u nau zofa pasal tha ta chuan kan ai ria chin veng him turin kho rang ranga anin zar phara heng mun zongjong te hi awaya soina turin kangwai frontline tin kan soi mai thrina tun truma ni jana hanin kana mun bi khichu pok chokhai police station nai taka ania helai mun hi kuak ta le kangwai inkara om ani meitei ho te hi asiruk lain hanron thok ani deuh bera ral thuam lian le hlom jok army grade anga ngai thei tur thil chu rang rang hanron manga ma se zofa ta jinga hian nunna chan kanom lo hlawa awan nei thlak lea ma se nizan in kana hian vandoi thlak tak main zofa pasal tha ta jinga mi pakhatin alua liamatur hlau maya hei hi enkol mekania ma se ngai tuam lutuk chu ani lova chuti rual chuan hun rei jok enkol angai don ni in report kandong bok ani Eastern Command atanga thu kandon chunjom zeldanin nizanin kana khan chiang taka confirm thaichina chuan meitei mi pakhat ka hlum ania frontline kan pasal thatten mi pathum an kap hliam boka heng mi pathum te hi in kana munatanga an johnson lai po midlong point mu ani social media lama chuan nizan in kana khan mi som panga vel meitei hi ka hluman ni tin report awma hemi chung chang kan zona Eastern Command in min chandan chuan meitei lama hian mi pakhat chau ni lowin midang po thitura chuan kan ngaya amaro chu engma confirm na awm lova meitei lam hian thu chua siamin mithizat hi anpong jar ve ngai lowa an thup thrina keini lamtan hian chiang taka kan ka hlum ta chau lo chu hriat thei ani lowa mi som panga hi an thinge thilo ti hi Eastern Command chuan kan confirm thei lowani ati kuakta le kangwai inkar lamka frontline in kana hi nimin tlai darli le minute somthum vela tang khan tran ania nizan zan khua khan in kana athleng chunjoma voin lama po hian silai puak ri alom zau zau ranga social media trend khata meitei hoten maron sonin kangwai area le frontline vela hian kan area chunga anronin kulani tia soi hawma heng hi athren khata chuan lalet le tawangin soi ani boka ma se kan u nau zofa pasal thaten ven him an tum chin area chung hi meitei te hian pen khat poin mason na anla nei lowa in ka tran tirtanga tun thleng hian kan pasal tha te hian anla hum him thai zela frontline a hian mun thren khata ron lu na nei thin ma sela in ka voi khat a thlen na chuang ngal ani deuh zel ani te chuan he tianga lamka district chung kangwai frontline vela in ka na lian tham taka a thlen mek lai hian kangpok pi frontline lampanga in kana athling mek boka mase kangpok pi district chung frontline in kana ro hi chu nasalutuk anilowa zofa te an channel he thunga kangpok pi SP office muna bus pani ding homa heng bus pani te hi meitei pakhat Imphal airport ta na thok tu ta ania heng bus pani te hi ama point mi puiten hal hanlo tum towa mase kangpok pi SP chuan kaum chung chuan khongain haloula ka office area chunga om ania kadin muntur thlangin min chut pui turin kangen choni atia heangen na hi mi puitan zain huninge mo chan chu heng bus pani te hi halloween aum tarenga kangpok pi district SP office area hian hunrei tak chung mi puiten khoi mi lovin heng bus pani te hi anding ranga ti chuan ni jana khan mi pui thin rim lungoi thailo hian helai muna meitei ta bus pani ding hi hal tumin an thok chuak ta ma se vandoi thak tak mai CRPF te convoy hun aloni hlau maya ni jana hetianga bus pani te hal tuma mi pui an pun khom lai hian CRPF convoy te hi aron thleng ve chia mai boka ma se CRPF tele kangpok pi SP te point zofa mi pui te thinrim na hi anbeng dai thei talawa heng bus pani te hi CRPF convoy anom mek lai hian mi pui thinrim hian huaisen takin han haluita meitei pata bus pani te hi meiwa pa chantir anita ani kan soita kang khan amma de tang to khan mi pui ten heng bus pani te hi ngai moin hal hanlo tum towa zofa te motor pathum lai mai hal chiat ani thu kha kanron report towa khang motor pathum te kha oil phurvek ania sekmai atanga kangpok pi district chunga phurlu tur ania mase Imphal West nasa takin hal haloni towa heiwang hi ani mai thaya nizana khan zofa te thinrim hian
heng bus pani meitai pa ta te hi an hal cheta ani heti lai hian Kangpok P district a hian voin chhun lama silai puak ri hriat tur awm lo ni in report kan donga ma se zan lama in kana ro chu awm deuh ranga tun hnaya zofa ta zinga nunna chan le hliamna tak tur hanom lowa awan nei thlak le bok ani ti chuan nimin tlai atanga ni zanzan khuale voin thlenga in kana thlengchho meka hian zofa ta zinga hliam tur pakhat awma ma se anunna ta na hlom lutuk chu ani lowa chiang taka confirm thai china meitei lama mi pakhat ka hlum ania midang pathum hliam tur hanom boka thuleng vela chuan meitei sompanga vel ka hlum nia soi ania ma se hei hi frontline kan u naw zofa pasal thate kai hroi tu le enkol tu ber eastern command atanga kan thu don na chuan mi sompanga nunna chan meitei ho zinga anom ti hi an confirm thailo ani heti lai hian Manipur state boina wangin Indian parliament po aboi chunjam zela Rajya Sabha Mizoram state atanga kan MP puke vanal vena chu ding chuakin athut muna akir dulawa House Speaker hian thu turin hati point athu dulawa ding chungin athu soi hasoi jui zela hunrai tak chung Speaker hian athut na thu turin hangena ma se thu dulawin hading tlang ta zela midang te thu soi turin hasom taringot ani puvena hi a microphone on sak ani lo wangin eng thunge hawa soi hi hriat thei ni chialo ma sela kan unaw zofa te thlawanga hauna chu ninge in alangani Rajya Sabha hian rural mumal thei ani lo wangin chonhudar ni thlengatan parliament session hi ti toplai lok ania heti lai hian opposition party Intelcom India tia Intelcom te chuan no confidence motion Lok Sabha an puluta Lok Sabha Speaker Om Birla chuan he motion hi alopoma kan hriat thawangin no confidence motion hi chu sarkarin tok lo na ania Lok Sabha Speaker hian apomna a chople chilin soi ho na hun hon ngal anilowa tun session chung hian hunram chang na sa no confidence motion opposition party trangrol pol India in anthelu hi soi ho tur jinga Speaker hian adalut to ani Lok Sabha po hian rural na tluang takin kalpui hlei thei anilowa voin chanu darni thleng hian rural na chollai lok turani tin Lok Sabha Speaker hian apuanga chollai lok ania chanudar ni nulama rural na antran le dan hi hechan chin kan buat sailai hian kan hreman tari lo ani ole khati jong kha tuntumata na report kan buat sai theite nile phot sela kan video lo thir tu ten milo share dar saka like le comment te milo pek sak thau turin kan sombok chau ani tichuan lowinen kol traula rainbow mizo channel a hian chanchin thar dangnen dam takin kanin tongle thau donia